vama i zameraju da ste nekoliko dana pre Vidovdanskog protesta bili na promociji knjige Radovana Karadžića. Da li ste, na primjer, rekli studentima tada da ste bili na tom događaju i da li je to moglo da proizvede neki problematičan stav prema jednom delu građana koji su bili na tom protestu? Znate kako... U situaciji kada svi govore o sabornosti i o tome da moramo da budemo zajedno u nečemu. Ali ne na lažima. Ne na lažima. Zajednica na lažima ne može da se utemelji. Kad je reč o promociji knjige stihova Radovana Karadžića, koja se pojavila kao promocija u Srpskoj književnoj zadruzi, čiji sam ja predsjednik, tu je cela procedura poštovana. Dakle, stiglo je predlog da se objavi ta knjiga stihova, koji su ogromnom većinom napisani pre političkih događaja, koji su predmet reakcije. Zadruga je uzela predgovor univerzitetskog profesora koji je obrazložio zbog čega misli da je vrednost tih stihova neupitna. U isto vreme sad je bio izbor da li da mi sad to ne treba da objavimo i da time uvedemo cenzuru na ime. To je apsolutno iz demokratskih razloga neprihvatljivo. To je, što se mene tiče, razlog stariji od drugih, ono što se zove ultima ratio, poslednji dokaz. Iz demokratskih razloga je neprihvatljivo da se bilo čije ime sklanja iz javne svesti. Čak i kako je reč o kontroverznoj ličnosti. Pa i kontroverzne ličnosti su deo javnosti. Nemojmo sada da brkamo dve sfere. Jedno je sfera književna, drugo je sfera politička. To nisu iste stvari. Ako to počnemo da brkamo, gde ćemo završiti? Kako ćemo, stalno ćemo prenositi sa jednog na drugo polje. Demokratsko društvo je pluralno. Razlikujemo se u procenama i sadržajima. Ako vi hoćete jedan sadržaj da nametnete, kao što je recimo komunistički sistem nametnuo sadržaj brisanja Slobodana Jovanovića, Dragiše Vasića i čitavog niza pisaca, ne ulazimo sad u to da Radovan Karadžić nije autor tog ranga i tog dometa kao ovi koje sam pomenuo, pa onda šta se dogodilo posle 50 godina? Oni su ostali, a taj sistem je nestao. Pa ko je onda bio tu u krivu? Znači, nemojmo da odlučujemo o istoriji. Istorija će reći šta ima da kaže. Imamo demokratsku praksu, imamo jednu proceduru, imamo sadržaje koji nikoga ne uznemiravaju. Dakle, to su stihovi. Ti stihovi su potpuno druge vrste od političkih događaja koji su bili posle 90-ih. Dakle, to je sve jedna manipulativna schema da bi se suzbili okviri demokratije i da se jednostavno gurnete u pasivnu poziciju, da preko nje budete u stalnoj poziciji politike krivice. Ja se tome uvek protivim. Da, i moram da vas pitam, da li to znači da se u svakom slučaju treba odvojiti lik i delo čoveka koji je, dakle, neka istorijska figura ili ima određenu ulogu u društvenom, političkom, bezbednostnom životu i književnosti? Pa znate kako, to je glavni zasad moderne teorije književnosti, da razlikujete biografsko ja kao javno ja od književnog ja. To su dve stvari, da ne govorim sada ono što spada u moju struku, dakle kako se to odigravalo u 20. veku, ali nema sumnje da neko ko je javna ličnost i svojim književnim delom može izazvati ovo što ste vi rekli i izaziva negativne efekte. Znate da to još pitam ovo? Ali moramo se navići na negativne efekte. Ne možete doći u poziciju da efekte računate samo ono što se s vama slaže. Vi i ja se, recimo, ne slažemo, ali živimo u jednom svetu u kom ćemo uprkos tim neslaganjima pronaći tačke, kao što je, recimo, problem nadstrešnice, kao što je problem demokratije, kao što je problem javnosti, pa ćete vi meni tu reći, vi u ovoj stvari niste u pravu. Ja ću reći, u pravu sam. I onda ćemo voditi normalan razgovor, nećemo razbijati glave jedni drugima, nego ćemo kroz taj razgovor i kroz tu vrstu debate vremenom spustiti napetosti unutar javnosti i stvar prevesti u podnošljivu formu. Demokratija je u stvari podnošljiva forma života.